Hello mga bay, kumusta di mong tanan diha? Diya di mi diri nangasay kami dito sa kabilang bahay. Mayroon kaming bisita oh. Siya yata gusto mo mag-intro? Sige na. Please like and follow your reels. Thank you followers ha. Unsam ni si Ramis. Yan yung taga Maneo dito bay, matagal na yan dito nagserbisyo. Thank you followers. Bakit thank you followers? Nagre-reels din yan siya. Yan si Luis. Hello, Luis, you're so payat now. You're very small your face. Yeah. You become very small now. Sana all. Like you all? No, your face very small. No, it's nice like this. Yes. It's not good with my face. I am small. My face have to be like Have that. to be the same in your body. But Huh? when you are little small like me and your face is like this, Not nice, huh? not nice. Then it's better like this because it's Yeah. going with my With your body. exactly. Yeah. Okay mga bay, so diri pa daghan diring pagkaon, natay mga prito-prito diri, man gitawag diri mga kuba. This one gitawag diri kuba borgol. Kuba bulbul, borgol. Niya pa yung mga laing kuba diri, spint kuba with meat inside. Kani rice kuba ni siya bay. Kani siya potato kuba. Mo na yung gipanghimo sa balay, kami sa ranghiyo. Mo na atong lumpia, cheese stick. Ida tayo diri Turkey, no? Nabungkag naman eh. Baak. Bala kay ko? Mula. Maingay daw ko. Maingay ko. Tapos meron daw ditong sabaw. O meron daw, ano yun? May sabaw pala tayo dito, manok bay. What are you looking for? Hindi, buto-buto ni siya sa manok bay. Sinabawan, ilagyan ng macaroni ba? Kung sa atin pa, kuan. May legs. May tawag dito sa atin eh. Itong ganitong may macaroni. Di, kanina ano yun, live na walang boses. Pospas. Ito, recorded na ito. Na may boses na. Wala daw boses yung kanina. Sopas no, sa atin. Pospas. Sopas pala. Sopas ito sa atin. Tapos ito, tawag ditong gabot. Yan. Naggubot lang ang mga dagoy. Gabot yan siya. Tapos meron tayo ditong white rice with onion on the top. At meron din tayong spaghetti. Yes. Nag-transfer na to bay. Full. Kasi pag Martes, dito ang pakain no, sa Salwa. Tapos meron ditong nag-sharon na balutin mo ako sa... Sunod gani. Hindi sunod lyrics. Riz, tabangi ko Riz. Balutin mo ako. Basta Sharon. Oh. Nagsha-Sharon siya. Tapos meron dito. Ano? Yung pala. Balutin mo ako sa hiwaga ng iyong pagmamahal. Ay, sana all. Meron din dito sopas. Ala ka, Ramis. Magnawagan ka na dito, Ramis. Please like and subscribe. You have YouTube channel? No. What's yours? Reels only? Only Facebook, Rhea. Tapos meron tayo dito malfoof mga bay in Arabic. In Arabic, they call it malfoof. Ano siya bay? Ano yan siya bay? Repolyo bay ba? Na may kanin sa loob with timplada and sauce and everything. Lami sa kina siya bay. Repolyo. Tapos meron tayo ditong gabot. Gabot. So, yun lang. At meron din ditong salata, no? Pink salata. At meron din tayo dito. Ito yung pinakasikat na sweet tuwing Ramadan. Hi! Beautiful! Where is Maya? She's there? Maya is there. Muna siya gitaw diri bay og gemat. Sili gemat. Let her come and eat, baby. Maya! Di ana si Maya, puto Maya, pagkaon na day.
Dagko na kay imong mga anak. Dagko na kay imong mga anak, May. I miss you. I miss you too, Dan. Wala ka na. Wala na to na.